Kalau sa isu-isu lo isu kelantan antara masih negeri lo kira untuk apa dulu. So, yun ang political organization ka, yun lang. Pero ang sama sige lang. lah isu-isu bukan kan habis benar siang itu konten gerak kita Handi upon city physically developing kaya fancy yang kedam kilo pot kita tinggal di sekolah. Nangkir jidola kan hona konti don bone doda